Banyale ban pendek pensak nam bat buram yakitu kibela tray met bat mensim ban penwandur yakishnong maulenong kum kejaka jengok kai ke bapau nam hakas sajaan jong katayo baladem kador brashnong maulenong kelapen yang yaki mau sak nam bat bu kerteng jong kitu kibela prat lenti ban kentiu yakan ikashnong. Dang kumba arsenam menshua ngilawan lam shapi ya kashnong ka bakhuitam hakari kashnong maulunong ya ka bala ainam dak India Discovery Magazine hakaba ka seng 3 months ngopha ka Meghalaya Tourism Development Forum MTDF kala no senyang bat ai ka kti ka diang ka kti ka mun ban senra ni kinong shongshnong kumno ban penne pensa ya katakanam hadu kisi kiya bamenta kumban shipin kan mau lasdang ya kan kam jung kai perthai hamaulan nong nado kasnam 8000 san bat lapli pat ba ya ka hakasnam 8000 henriu bat haka kan riu tarik upanai kala lengkot kasnam 8000 henriu ka kan hun jongiru kala le yo kejat hakani ka snong haka ba kala yo la ru banyakren bat kat tu kat ni kinong jung kai perthai ki belawan ban sakai hakani ka jaka halor ka jingsyam jongki. First, I've been to Shillong, and when I was in Shillong, I was looking for a man who organized tour for tourists, and I was looking for him to go to Nagaland, but he wasn't here. And the wife introduced us with Deepak Lalu, Mr. Deepak Lalu, and he told us about this place, and the way he told about it, we thought, well, it could be nice to come and to see how it is, and so we come today. How do you find it? Very, very nice, yeah. It's an amazing village. It's the cleanest village I never seen in India, with a lot of flowers and every house with little garden, very well done. And people looks very, very friendly. But it's very agreeable for us to walk around the village and feel safe, and people look happy to see us. My message? I would like all the rest of India would be like here. I think the chief of the village could go all around India and teach other chief village how to do and how to keep the place clean like this, and how to teach children to keep places clean and to make it nice to see and make it nicer to live in. I think I will not talk too much about this nice place because I'm afraid after there is too much people coming, and and sometimes when there is too much tourists coming, people change. You know, if there is really a lot of tourists, people change our mind, and children change, but of course I will talk about it because for the moment it's very, very quiet, and I don't think there is too much people. I think it could be nice if there is a little bit much more coming. Hi, I'm Paul. Can you tell me your name, please? I'm Lara. Silvia. And where are you from, Lara? We are from Slovenia, Europe. Yes. So is this your first time here? Yes, we are first time in India. And what do you think about this place, Maulenong village? It's very beautiful, peacefully, and it has very clean nature around here, not like in Calcutta, because we were there for 4 days and it was awful. So here is very nice. Really. So what will you tell your friends there in Slovenia about Maulenong village or Meghalaya? That they should definitely come here and see what Meghalaya can offer them. Let's say barok nangi ngilayok lat ban saki dalaki khmat ya kejing itanat bat kejing khu jong kashnong rengkat kejing phu kesenteu kiskut babon rukom dashisha kalapen ipu iping bat ra ya kanam jongka kum kawai ni kishnong bakhoi tam hakari India. Ngutanat sibuan banyoi ka shnong kasi kadang sa kum menshwa haba ngadang red dang long kena but habang ngaju late but ikpa jonga
sya ka kamtam ha ka riwar kumto ngi julek baki shnong ba itnat bat ki bakhoit bat ki brio kila sngo don how do you say pride kila don pride ha kituki jaka jongki hoi kajing sarong ba ki sumar bhai ki yeng bat ki itnat lada ki de ki berit ki bahe umlele mo te nga sngotenat shibon ba poishato but kini ki yeng ki ba danglong kum menshwa kini ki de ki pride of Khasi Hills kum taken marba filai ki jaka jawa kai pathai dai te pidon kai ka jangai jingmot fi kwa banai kini ki brio ba panya kini kam ha maulunong kajing mut tip nga ngamlong i brio ba nang shibon ki aka ha ka pathai tang ha kajing tip jonga berit ngalaban ong ba ki kila sumar bha hal maulunong kam tam haba phile chakitu ki jingkiang bara bakin sa kumto ba lada ki wan bon ki briro phideven haka jing sumar kum badang long kumto hakimau ba lecha pa what ya sha ya ki brio ban wan ra ki cement ki dobilat ki aka ban pen sneo ya kitu ki jaka baki long kum to hingi kwa ban yo baki long kum natural hoi ngi sngotenat baki long ki rukom khasi baki aijing bam ki king to nishu perkhat ba lada pidon ki kper ba philawan yo ki local vegetables ki jait jhur bal dang nak tuka jaka kan sa kam scam ya ketuka jing ai etc jong ki hakatoka jaka bakin aijing bam ki aka bas ngutenat ban long nakito ki ri kila le habon ki jaka menta ha Amerika wat ha ki keleng ka perthai ki jule umto menta de ban sumar ya kito ki jaka ban long natural hi kumto but kashnong lada ki kwa kilaban ai shim jing siu na ki brio ba kilaban sumari kito kumto hi ban yo pisaya ka shnong Andre what shy ka government ne ke ban wan rung to ban pin praya kitu ki ba itnat comments ngala yo ka visitor book bara ki buon ki brio na Norway Australia buon ki jaka kilawan ki ngutenat bahaban don ha kutuka jaka ban yo ke rukom khasi ba bam na menshwa baldi ke inta 3 nights, lots of bamboo, warm baths, hot tea, and tasty momos. You have to see the living bridge and the living ladders up the high cliffs. It's scary. Burdau Waterfalls is really awesome, and there's tea and biscuits that are offered en route. Steve Walker, Casper, Wyoming. Maulinong is a model of people and nature living in harmony. We feel so fortunate to have experienced the magic here, if only for a short time. Thanks so much to Richard, Henry, and Tim for telling us about this jewel of a village. We'll be back. Maulinong is Wowlinong. Love, Megan, Colorado, USA. Bansakhi kannu gashnong kalanang kiu bat wanra ikita ki jingkala hakakam chungok kai perthai nadu balasdang pentrekam yaka halor kani kakan hun jongi menta katayo kalale yu kijat biang sashisin shakani gashnong bansakhi yakita ki jingkiu kibala ban yoi tu ba tu fidon daga nukur kom trekam na ka program ka ba fi pentrai naman penkhoi kini gashnong hoi nanu menta ka snab niya sedang taka program ko ba thamai beres kata tolong ngetre lang kum sama man ka step si kanta te hadina to ngelayo saka jingi pen lang pat yeng lang baro si sinong hi si sin si tiyo te menta pan lengba ka jingi wan jo victorious kum ne te ngelayo lat pan ai penyai tang hawoi no penyai tu syukur belas ni nak ikini kentai kamtam kentai pli ke ba kami aduk mo kena mut si okam nam taman kasni hang nei ha sinong ni pengkoi
kata korukom namar ba kini turis bawan hang ni tinggi atu ki berok ki bangilai ane namar kiru ki keli tinggi pan nyerap naki donation don give ai hajar don give ai san spa don give ai spa san po kumta ter tenai tai phon mata ke sinong la lain ngene ke jingkit bakhia mun la syai penya tang hawai priu lum priu pen yo nang belam o be kata korukom to kamot sin si bana wai jing khain jing ke sinong tang bala shu i bet hakinong shimwai ban pen khu ya ka shnong ka thau hanrai kum baju ong sedang shiwa nala rempe kikimi kikpa kani kashnong kila shim ya kajing lek khut hayeng hasam ru kum kawe na kajing hikai ya laki khon bantep ya kasat ka khling na do bakidang khanna kum ju ru la hikai ya ki ban lek khut lek suba kum bala hikai hakikot haiji. The house are some of the examples of personal hygiene. Ke ki kam ki bathmai na ke ki jingkala ki ba philawan ra ni ka shnong mal no kidan katukan ni ke jingkala ningko ngai ka bede ba guest house tai mtang lai op ni sa ko guest house trai mta sa stio to la long hiban sa bri ung to tukum katuko yin sidja po guest house ro mtang la penun kam lah to terus ketang sa ai wai ha ki wei pat ban set bam sidi ki turis ndem mta ting la ban pekra ang to ki bri ung ka society ternyata ha ka bayade ba kene ki balik pikai keleng-keleng ki jakaru ngila don ki kai ki petikena la siu ki hakador ko biang hei te na ta ngidang penkre susu menta banang penitenan ngidang penkre susu menta banang sna ki jaka pikai ban penhun ki nang wan man kepot mo kita hei ki katai ka kisah ngiriang nata menta ngilai persyang sesite sesilang jasar jaka ke internet tang ba kita pergi jaka ke dan kaman sa kita turis ba kuat boleh cerita ke dan kaman sa min hang ne ban yo perlu por prestasi sengi nama tang sengi ke wan ni ke melaban nalor kani kinong penya jong kani kakam kilapan kre ru ki jinglai ya kijan lane ke trekking sekijaka le jungok ka ki badon hajan ka shnong maulun nong bat kini kijaka ki kan thup ya umau ringko syaratya ki jingking ding jri bat kawa thlong Haka step ke bebut kakan hon jongi kelahiat arsut saka senong pom syutia kabadan arpau sau kilometer na maulan nong bat nang ni ngilalet ban pet ya ka ksat berdau ya ka bala senru ya ka kom ka ying ksat berdau balai kini kaksat kelayo kakerteng yang ksat sisen pen hooi laban ong bakadai kawe nakiksat ka bajrong tam hari khasi jantia namar la ong bakadon kumbah nyau po mitar ka jingjrong jongka
Ndala kiu sejrong saka pangkrung jong ki phut jong kane kaksat kadan ka kamra ka bajrong kabala dapet bhaya ka I kumbala buri yaladi hadin jong ka jingno rempum ka kabalong kum ka perda ka baka yaka. Kajingjrong jong kani ka kamra laong bakadon aspa san pomita bat ka kinyan jong ka kalong kumba khatsan mita kani ka kamra kalong ka bahe hakaba haba shupet la e kumba la ban pendrung wat ya ki kali heru da ka jayarap jong kitnat block development office BDO Penursla kariwar mingi border area forest and tourism organization RMBAFTO kala shemme ka senjam da ka jing thmu ban penlong ya kani ka jaka kum ka jaka jengok kai baras dang ban pentrai ya ka jaka yat hagane ka ksat khana ban kring ya kinong jengok kai perthai sapom shutia ba phila ban batai khniat chpang menula pentrai ketika kam bat menova pentrai te kam ka ksat di ya ka tei ka jing trai hang tei ngila pentrai leng ba ka en ka SJR1 di hagini kisnem bala lain no leng ba I video persen tong song kaba amau kaba san lak tangka ban ngila pentrai hadukan ni ke jing trai kaba pi ina kaliang jongi ngila ya pnia ta ka leng ba rangkat ki borsnong bat kini ki NGO jongi ki badai jong kari war pengi border area forest and tourism organization bat adu menta kadu kam ta kejunun untuk kepisah di kadu kam kani kam kelas susah nak ni adu bangin da thau biang gue kelat kerenti ta kumno bangin yo biang kumno bangin extend yang ni trai bangin laban pendep ban pelong kata ka jaka ka ba kibru na bar timan jongo ban yo I ba kalong ka jaka ka ba itnat sya ke jing khmilenti jong phi ba andala ada pendap dot ka kam hantai ga ti ka jikmil ti jongi kalong ka jimuntai dam ta ka development jong ka snong ni ka wei kalong bangin lum yop senyang men hai kumno bangin pej ya ka imlang kasalang ni snong jongi ke ba na kaliang ki try khndo ta jaka ro ka don ka jimuntai ki ka bangin le composition ki ka bangin le kata ka bangin ham chu ai so bahai seki ka bangin ya khinlang ka no ka jingyo ke ba minus no ya ka jing ya kinong try ki batrai hang tu ki bangi haban siu ya ka bai sngi jong ki halor ki nong jingo kai prthai ki bala awan hani dei pilan batai khniat na ki riu ba ki lawan bat kai ka jingong jong ki mo ki babun ki foreign ki pelawan ki ba ngim la ban tip ki bana po Bangladesh ban kumna Australia ban ni ki bar ri jong hiru ki bang ngam la ban jar keteng ki bana po England ki lawan hi ki pelawan jong ang ni kelong ke jing lengo jiki kelong ba na kalian kinong ikmat jongi kim da simkia hadu kini ki por ki bamantai kumbangi UI syaki wei ki jaka kumsya sorang UI ki jaka ki ba ki brio ki laban UI tang dala ka jong khmat kum haki jing posniu na ya kani ksya jongi pat bolong ka bangi laban rung da kamet ban kata da ketiru berkata ka jing sneu jongi kelong ba baki nang yalam jongi kim da kimet ki malong mentang ngila propose ya ka wei ka scheme ka bahe ni ka snong ka bangi khat ka rural tourism project ka mang tingka jong ka ni suya bu kelum kumba san paulak ye hakani ka project kibun ki infrastructure ki mangin le hantu ko we ka long ba kani ka sunong ka bala tip haka ri brok we ba chabar jong kari India ko we ka bangi kwa man le ni ka long ba ngin display ya kani ka sunong kum ka most cleanest state village in the country. Ti hangni kandang kata ka rural tourism hub ka ba ki infrastructure kalong ba accommodate ya ki tourist ki bawan nabar khnang ba kilaman pulut ya kapor hakni kasnong ngadang mentan ngadang don katinya keren ba kini ki rangba hangni kamtam kani society wapnya nganong penbun ya ki spots hakni ka jaka nang ba tourism da don hangni pulut por tang hakni kasnong joki ula man pulut por sisngi asngi laisngi da ka public ka ki ka kala man long ki trekking kala man long ki boating ki rafting
even rock climbing ada kadon kanu nu kala kami caka long kijing kami kenduk kalong amar ngi hang ni dan polit dan big house ndai kumur kakam jungi ka sunong pantai la kam iki baro di jia hang ni de haka baya dai batin ki turis khamtam ki bana so apa ki wan chene ki wan haka da ka dur ka ba rangkat kijing buan rangkat kijing giat rangkat kijing ya lek kumar ki tempat ki bitor ki ni kitai ha kata kadur tikidan ngi ge wan si samaru kumaong kumakren klambakor ke lek klambakor ha tika penlong ke jing pelai kini kena bini nasional manju i kumaya kini ke re ke jing syang kimil ti baki kini kum kita sole bandang ai jung mususu akan urukom bandang pen i ke buram ka kor kini katai henry kum kalong minta ke kata ke jing ngi pendu apa bayar dia turis ni bawan khamtam nasor kakam jungok kai perthai hi kam dai shu kakam ka bathamai ha ka jalla jongi kat chabaphai ngila banyo I ya ka jingker khu ba ublai nong bu nong thau ula the sai kar hai ya ka ri jongi lengba kilom kiwa kiksha kitwei bat ki jaka ki ba itanat hadu kata kata kasyong hangi pat iwei pa iwei kumno bangin pendan kam ya ka spa ka phau ba ublai nong bu nong thau ula ai hangi bat kum juru ban kershan bat ai men sem ya ki briu ba pen yat bat pen tulun ya ka ne ka kam ha ka jalla jongi dan syuken ha perthai kumma phakuri khasi nang te shadu shathe nami ngi shadu sapni dan syuken ha perthai kumma phakuri khasi kiksha kiwa kitwei baju sum ki puri play oh boleh bersenyam nak kilom syaki paham kik syaki waki tway baju sumki puri play jis lo jing la loy baro sawayam kitut baro sawayam kitut Dorbar senang maulan nong kalabu ikini ki maus anam ki berkentup ke kerteng uba didi lalu Menteri Sarkar berem kejela uba arji lengdo bang kuai dawar ublai ngata uba Presiden Tunsong kakur kharemba ke belai subhai ke jaka bat ke Tourism Leaders Forum jong kesnong ki balamat phang batrai borba ban kentiu kesnong maulan nong gum ke jaka jung okai ke bapau nam ak perthai ba ke jingbo ikini ki maus anam kalong bagi peteng banangwan bagi briego wan syagni kesnong kintip kumno lapen wandor kakam jung okai perthai hakani kesnong yakini mau saanam lape du sembut Menteri Rangba Kejela uba Presiden Tunsong kumukongsan rengkat kejingan lang ke Menteri Barem Kejela I Dr. Amrin Lingdo kumka sembut kongsan haka baledan lang uba didi lalu ikong Patricia Mukim kinong song snong nanta ke San Snong Youth Organization apa Shillong bat kiwe-kiwe haba kerana kejingan lang uba Presiden Tunsong ulai kejingero ikirangba bat barok kebedan benta kebelatrai borba ban penkelai ke dor jong kesnong maulen nong kum kesnong ke bakut tam haka doba Asia bat ula kentu bagi dai baniai beteng ban penek kene ke jingkuat bat ban kentiu ke kam jung okai perthai haka ne kathai katai hante ke saus benang kong ke bayang I kanal ko I bau nu urusat wan ongenga tos ba ya sedang ile ngak menle urusat yang em sana oi ke saus ba tung ong nun yo jaka hante po mar persiasi anai don ki pankana mansua kini bilang khirang san yo kin padi kin tip pangita to halendet ng batu kade ni sedang king sayo jimbit di ba moral sa wengi ki pankana sa sana ko ki khot ka yarpong sayang ke sasa tu te kumui on ba thom mene
sungsi bang perperan apa leher. Dari ketua kedai itu ai kebalak pan beliau ha. Kebengi juga abanong ba sibuk lokhat dari kendiat aja. Nama mengimsa diberi mulut lokhat. Tikidon pada rong gina susi bam yo bandung. Dari kedai tingin sik tingin lem no pinrung si spa yo posisi masal. Tikadai hantai ba sedang lut na dong sedang. Tikum ba penyat hitik na neng. Kajistang kadai bangan syeduk kana lekot di kata kesni kadai bekerpang ya. Bat ngam juga. Kesni ke ba ladak snau ba resort ya kadai guest house dari ketunum pandat sab penrio. Tengok ba resort orang kan ini yang tengah hapuan sa pidat mamtik. Ukit tak plastik. Letak plastik tengah ada menuan sini. Tidak armut diperlok di tengah di badan Port France. Yang ini le buat lang batfi. Kiwan buat lang batnya, poi baliasa ante, hakaju kasni. Isong kurim, poi kurim iros, bat nangli ni yung iyali on stage po. Nimone, bat hakaju kasni padero poi su PCM. Te hakasni bu poi PCM yatho iros, leon nangli sa tay magtagi put katem. Permi UPCN orang makan tinggi takut. Tidak berhak Islam kan Islam. Tidak tahu kadai sih berapa. Sekali kadai kebangan coklat kadai bah. Hangni posisi ni yesong John Nansana katai. Dewan kita beri najuai nas marsuan marsun hiar makali marsun biak hidup wah itu ngati bukan kulit ngayang ngalamun kerihit usaha dengan orang kengkeng apa apa. Uli sim nak berarti baru burul usai khidmat nak tak beri kalah lain. Ke uli lupat uli orang kan ni lete kau orang sesat mana kata beri itu features kalah lain dulu. Dah suap kan lete penuh siang yang kesenang sanspatika. Ke orang yang disenang itu menengah tengah kenir lama Andre harus suap kalah ada umur. Di sini di berkhidmat di bawah di jinjah di bawah melawan kelab. Di kawai ke bawah aku pada suabangan som merbah rasa amaham mohon ham penulukan. Di kawai ke bawah aku akan ngomba kemauan nong hak sipor jos ngom kesenang berhiar. Ya pen fly pen kepenting kejimut di perhat. Ke ngaji pada ba boleh lang Islam itu kalau orang terku kalau poin ini kita pria berbahan tadi berkampna kiwane poin dia mengaki orang tersebut terjadi yang tu orang tidak ingat itu susah apa itu mentoi itu pakai jenis itu kebanyakan orang itu mencuai kenia menelak dia ba sisian hasil semua hang kini su yang kedua begini si turis si kamai kempoi si noro kata lagi long kemau penerat lakle tinggal semua orang yang semua kita sekali kita orang wenlo ini senjol rokai la wenlo tinggal apa tenang yang ngadon pada gizi terpat ba turis tidon ibakremlah pidai ban yang perking halaki jong kita nilai dak experience mengi ba kampam Jibril Yowan maspo North India kismo baklasio pisa kila mande ka komon Pinhak Bandung strict Pinhak Bandung ay lahat yaki ba tile makikat bagamon kaya kahok kadi kitong pi kadi kasnong kitong pi hindi makikat makikat bagamon kidon kian kidon kikindon kidon kidon buat pwede kibigilin mo. Kana siapang kawe kajija ya kawe kasnong nampurong karasyan ron kajing yalong kawe lengkat kakut kasuba paunap siya purday waneng kong haduba isya kat nungis yang usar
dog. Oh, mau lenong kat nulis kau saron nam rong jong pa kala herkuleng saudon. Hagani keju hi kasngi UMLA ke Penosla constituency ubak Preston Tonsong. Ulalit ruban play ke yang school jong Reverend Olin Singh Memorial LP School Maulen Nong. Kebelasna ha ka jinglot ke bakot arpau lak tengka lengba ke DMF PM KKKY Penosla CNRD Block. Ha ka jing play ke ni ke yang school le don lang kinong elam shnong ki dekot jong managing committee kinong hikai ki kena school bat kiwe-kiwe. Ubak Preston Tonsong ulakarpat kinong hikai bikin trishtam mana ke jing nang jing start ke bapaka ki kena bat kermens camp bagani ke jing play ke yang school kan long ke jing kurkhui kathan. Haka bedai bagi dorkas kabel IT dekat sekolah ubah Preston Tonsong ulok kular ban selalu mereka jingelang bagi board penyiat sekolah ban le aswa hakmat ke bakong santam nak bentar ke bit ke biang jong ke sekolah. Por di laju ya kenduk nak por sekapor lengba jong kinoyalang jong ke sekolah lengba jong ke komiti lengba jong kinomi khmat ki bawan bani kenduk yang ada kapor sekapor nekong ngasko pangmet ngong pej ngidang yedep snai ke skul ke babit ke biang tai pelau yang mani den rei mentang hap ya lit kumdu kumta den rei ha ka bakaduk da ka jingya sutu jingmod pat ka dei ke jing sisa kumbai sharman ni laong ba ka kham thut namar ba lada ka yeng skul ka don rengkat apo pelau jing mani tin kata kadau ka pelong yang ba ngan consider bat ngakan mausa ngakar pati badeng living by nang sedang no in tray kaneka ying kanang panyo ban pendep kumni kumakalong mentang ai kum lelang ye badeng ru ibla isna ibla penbit penbiang ya kaneka school kumni kumakalong mentang de ha kaneka por ka program ka baya de pat bat kaneka school kumangong ye pi ka sulong betang kandiat kum kadak bangi play bat kabaar ka memorandum ya kabala submit sana ngine pek kini ki lightly ke items kan saya discuss baki noelam job school kanu ka bakam don kam ngatai ngene sim soai kata kawe hadin kawe nginang ye pendep kenang bak school job pi kadang bet kenang piang de ka banga don ban kerpat kolong ya kinong hikai bai tracy tom ban ai kata kadur kadar jong ka jingnang jing start ka pura ya kini ki hep ki barit ki khun ki ti ki jongi kenang balasai la hisngi anda kilanang kilanang san kinlong maki ki klur jong kana snong ka thau jong ka balang bat jong ka than riwa jongi barok ka we tinga kitbok kit riang ha kani ka sngi ba ka jingpli jongi kani ka school kan long sisa ka jingkur khu susu ya ki kena school ya pi ki keme ki pa khumju ya ka snong hi barok ka we bat kam tam kan long ka jing pen sup ka jing pen itenap ka jing pen phu pen pheng lengba ka jing tresitom jong kin nong hi kai ba i jong i nang ni sakmat Mati jing in simba men,